taulanga o le ao o iai nisi o mōri mau, a o te whaalonga atu, o nisi o mōri mau. O le a inga lava la tau i o lautibu ia. Nio, tangata lava o le a inga tino toto a ano maifi. Ia o le o toi mawhai ona ave i tua se mea, wā, o le teimile nei, e le ai ma se tasi o leo o tutu ai le faamasinoga. E mata i tuina, mōli mau o le aso sola, ma la leo sita ia le polo inga le faamasinoga o mai e le whai au tō mōli mau. Le tō lima sifuru ma le tasi fo le fast sifuru ma le valu, le no atu al nafi i le asonga fua. Tō tolu na so sola, la fo i lawa isu i ai. Ia tusi sai mai ei vai mali mo tangata ni. O ia fai ko wola ia le ko na lafi. Ai mai le unga li i le na matua lafi ni mo lava. Fai mai o i lato. Ia na ufufi ma fa la lafi ele a fo ele vaenga e lango ina le fast. La va fea la na fa la filo matua tele le na le malana wheelchair la po ale no fo fa tava le vale. Fea fa la vie. So le ka fi. A o tangata fo e masani ona va ai. I nei tangata wai le fa pe o le ala la fililo ai tono sta mai poto e tawan te mi o mai e fafo. Ma na vasina e a felesi male malu. Ia, tātou tālia fo i lupe o maunu le nā fo i faamasinoga. Si tātou whaalongo i tala tangata. Ma le tautu wa i lea la whai nei, a wā au te taliton. Wawai leo ave lunga le faamasinoga mawalunga. Au te matua i o foala, ma o le laki foi. O le tu wava noa bai o le fionga i le faamasino sili. Ioe, tu mai le ava noa. E avatu ia ni au tō mori mau, avatu fo ni au tō lo ia, ale in lo ia, tangi meo le avatu le private, o le public prosecutors ma le official lo ia, whaaso so atu ai ni lo ia, ia po ni lo ia mai le private practice, e ma whai ona tu mo tangata nei, tō tele. Kwa ko kele ka ngaka, au ke virei no po whenga la lafi ai. Ali lo lai fio wa i solo ale tauranga le au a tō ma le pō. Ki e pasi ma o e whakau. Ale milo a i ma leo. Ai le matua le masisi e tautala ma pisa le mea lea. Le mea wala e nā le e le matenga fo le ma le masalu salonga o le atunu. Po fe me o mai leo ngari i le ai la a mai lo ma leo po o leo li monki. Iwa fo masalu salonga then people might think he might have something or any affiliation with these people, or what kind of relationship does Leala have with this couple. O le judiciary review le fai nei le na apalai ia. Ma apili ai e toe lupe i le mataupu, i le whai unga le faamasinoga, le ala ua tau fia le malusi anga o le whai unga le faamasinoga le la. Nā ana whase tua ngalu o toe lupe mai tofinga o le sui panemia. Ma isi tofinga umalava o le panemene ma le malo o iai. Ai whaatu maupea o na avea o ia, e tau ave le tofi o le tu malo, o whale a li tasi. E avea ai o le sui fai pule o le tu malo. Awa o le mea moni lava lea na uta ua atua. The reason why all these 51 witnesses to bear their testimonies during the petition for the constituency of Falea Lilitasi is because mafuasia na iloa le leie la wali ia na whaalafia ia. Oila na whaalafia tangata nei. E le apia mai loa ia tangata nei. E toi sue uma a toa lava bol teimi lona lua lea. Le mafua anga ua whaalalafi ai tangata. Awa, o le review lea. E toi sue a toa ai
ma affidavit lea na tūsia ma saini e leo ngali lea. A o ai la le lo ia, na saini ai le mea lea. Ma tāpe na ina mea ia. Awa, o le wa tilo nei fina ngā lo ia le afa, o le la fa pe mai nei lo ia le na tu moto e lupe. O le afa fefea mo se teimi mua o na fa sala ina, se sui o le maota i fina ngā, o tangi tau le pālota, i le au mai o ni wha mtalanga tustusia, ai le ai ni tangata ua nā o ni aitu, ai nā o le wha mtalanga ua tustusia. Ele mawhai la o na yeise ngutu o le faspepa le nā le affidavit le nā, a sworn in an affidavit, e tau tala matali mai ai, i le tu i fesili a le defense lawyer. O le review lea, e ato atoa i fafau le mata upu lea. E toe wha fo i ai ina ia wha atu mau le tofi. O le i tu malo, e pei ona iai la le mea leo iai nei, ta ofi le ungal faamasinoga. Ua le whaavanga ina, ia le nufoa, ina ia toe whaia i se spalota, ai le ai. Nā le whaase tuanga lua tui loma, oio toe lupe, mai le tofi o le sui pa le mia, ai wha ua pea, o na ia tau ave le tofi foi pule mo le tu malo, fale ali li tas. You see? Because this will be the first time 2 affidavits will be used to punish somebody. And when it comes to cross-examination by the defense lawyer, those 2 pieces of paper, they are almost a hearsay evidence, does not have a mouth to answer back when they are cross-examined. This is the first time. Analysis o mta upuia. Ia maramalama I lo Samoa. O ai la tangata leanga I e tuo le mea lea na faa lafi lilo ina moli maunei. Ai lea na va aia tulo uoi. Tupu le faa lave I e ma loto e lupe le mea lea o loto e au mai malava ia moli maunei. Ia mana tua fo ila. O le la au mai nei ma leo ngali. I lea leo fa mai leo ngali. La te le I maua ma tuu sao atu e toi lupe le se lau 50 tā la I o la 5. O se tangata o le sui o le komiti whafoe. Lango lea na whaatinoina. Ia le palota o sui lango o le fionga I le tofi o le tu malo I a toi lupe. Si tatu wa aila I ailu matau tia o le mea. E malama lo Samoa ba manino le mea lea. Fesiri lo Samoa sole. O la uli ia na whaala ve lave le mata upu. Mantua lea na whaala ve lave. Matalo sanga tu la epa, maleala, ma ilato o le HRPP. E fia whaala ve lave. I le mata upu lea. Ma o le te mua nei, na whaatanga tua mai masalo foi. Ai ua sala mo le fionga le whamasino. I le tu inatu o le avanoa. I le awali I le HRPP. E whaala ve lave ai. And a third party to intervene with this case. Yeah. Scenario na leo tu lai mai nei. To ai ngā hata ia pupu e mawhai o na whaatilo iai lea tunu. Me o whainga fau ia. Wa manatu a lava ia le mata upu lea na pu e ai le talanoa ngā tui loma ma toi lupe manisi tangata. Ai, au maia le mea le nā ele o anga I le faamasinoga I se tūlanga e te tauai ona le whao ngā ina le recording ma le audio na as an evidence admissible. It should have been inadmissible I te tonu o le court of law I petitions nei. Ai sea, nanga fo I ele I loa e toi lupe, le po ele lātou talanoanga e lawali ia, po e whaasoli tu la fono, ele au maia I lunga le mata upule na.
ai tā ua la judicial review lea. E manino ai ma malama ai loa i seisi vaenga o le tulafono ma le finaunga. Ele i whatangaina. Na pu e malelei loe toi lupe, a leo wa wha ngā mai, e sa mala ai ma wha sa taulo toi lupe, muri ane i to tonu o le court of law. Ma le faamasinoga. So you see, law is common sense. Titino foi la sisi tu. Pe a tangi le loia. This is invasion of privacy. O le tala noanga ma le whaatua tuanga in good faith. Na tala noa ai ma whaasoa ma lo nauso. Ma le au noa ma le mafau. O le a whaasoli tu la fono o na puena na e au noa ma le sida fia i le li fai pule. Mea tonua le ta o le betrayal. Trader. Ila ngana whaapertani o le tau whaalata. Whaalata le uso. Ai puena na whaasoli tu la fono. Nei mea. Ona o lola ia lea whaanga. Toi mai whaile application. E fia mana na o e whaise lato i tū. Ale vaenga whai o le TPP. E fia avea o se i tū o le faamasinoga te te e mai ai ato e lupe. Ona o leo i ai le lato marusi anga. I leo ia ua pu e le talanoanga le telefone. Se o tau sila me o le fafau wina o le mea. Ai leo malama tangata wal. Mea na e tau na wha malama i le atunu. Da lava e talanoa le uso la tau malo na uso e winga. Ni mata upu ia. Whapea fo i se tangata whapea o tā ua nā mai e se tupe ma lea. Meo winga li lilo ia. Lea na whai le upu nā. Whai wau fiti ai li lilo. Aia, e ai e ilo. Ole matua mata utia. And that's why I'm so glad that finally the courts has accepted Toi Lupe's appeal. Whawhitai wataliaina. Lea wa ia lea iata tau, o pone spela mai tonu al whawai. O a iata tau whale whawai fo ile na. Ia mātala tala uma. Waenga ese ma ia sueni uma ilunga maa. O whina uma whale tula whono I mea nei. A conversation that was thought to be private and in good faith. Nobody was going to record any audio of this conversation. Na whaia le vale lei, in good faith. Ioi. Le vā whaata mali, ai le loa, o la ua, sele lesi ta mali, I le ua lesi ta mali I olona uso, sa watu iai le whātua tuanga. E te le whaia se mea whapena e whaalata ma wha, o ole ai an me leo tūlai mai. Ai la le ua, suengi umai lunga mai loa I nei, o ai la tangata na la tau fau wida mea ia, oina pu ea mea ia, oina pu ea. Ai na whaafea ona au mai, e avea o se evidence, and admissible evidence in this court. Oi moi leo tangata la tau te tala mai. Ni leo ori tangata ese awa o leo iai foi le teknolosi o le AI e mawhai ai o na whaatino le mea lena. Recreating somebody's voice that it's exactly and matches the audio. Because artificial intelligence now is able to create that. Ia vai le tele o pūwhangota o le la o elisa I li linga ma maulu ai te ngata nei se isu eni I fo lunga le mea. Ta whiwhi. Ia su e lo ma leo. Su e fo e leo la po ila ta ngata ia. Ia na tāpena ina mea yo affidavits awa I o ta saini ai nā mea. Ia se tātou tālia pia. Le tūlanga le o iai ia le fo I vaenga. O mai leo la tala no le tātou te iai lava I faamasinoga. Le la umatu le faamasinoga leo o le
vai monga tolu, latou faamasinoga sefulu ma le fā, ai le rofo ia molianga, mai le tua tai o li seu, whasanga ia lau te muia. E le loa foi la, wale ua uma le teimi sa taua i ona whaatanga i lalo le tū la fono. Au mai ai mea i lua, a watu ia sa u petition, au mai ni au petition, fia ni au molianga, e fia fo ia molianga whasanga i ate oi. A le mua whaila ia, tai sei uari. A lele au mea, i le i whaila i na mai ni molianga, whaatau te e fo i lau te muia, i le ua momori atua. Ia leo tātou se e mai le faamasinoga o toi lupe ma le afionga i atu iloma, le tō whai atu iloma. O le si faamasinoga ma tau tia le iai nei, o le faamasinoga lea o le tō whai a asiata. Awa, o le si whinaunga sili ona tā ua tele le mata upu lea, ona lea lava e whaala la mai ia le pule al faamasinoga Samoa. E le aisa na pule e tala noa ina matango fia ai le mata upu lea. Leanga o molianga asiata mai le tauta ia e whaasanga i o ia to lea forma ainu o vi inga o lea tua mai Sydney, Australia. Whapea o le eno no foi fafu. Ma whaia i fafo ia whaasala launga nei ma por kalame nei. A le mea mua. E oina no foi fafu. A o lo whaia le por kalame na laiona mafua molianga asiata i leo ngali i lea. Ona o lae matuasi pela mai, ma whaatino mai, ma whaaleo ile ngangana Samoa. O lona winga la. O le tā ua o le tātou ngangana lea e whesota iai Samoa umai le lalulangi i atoa. Le whaanga mai leo ngali i lea. Le ngangana Samoa, whasioti iai le tamali anga o lesi tamali i le i New Zealand. Ai o le mea tā ua tele. Ele i whaia le por kalama leo ngali i na e whaatatau i nisi tangata ese, ni tangata papalangi, ni saina, ni tia, ni kolea, ni apoliki. O ai na whai iai le por kalama le na ma whaasalalau iai i le lalolangi ma le atu folasa le nale. Na whai ina ia wha longo iai tangata Samoa ma le bambalu o Samoa le lalolangi atoa. The program was produced and presented in Samoan language, catering for a Samoan audience. On side mic, lenga wa ona tu sia tato mea ai finta le ua really mai le. Le vingala le ola utala. Ele I whaia lava monis tangata. Ai mai se, o lo si pela mai ai ele urungali ina. Tua inga uma mata ngā e whai ia asiata malista mali lea. O lau la na whinaunga. E te tau ona I ai. Le malusi anga. O le faamasinoga o Samoa. E whaatino ai le tangi lea. I to tonu o Samoa. Ai sea, leanga o lana ngana. Wa afia tuai ma le tū ma le anga I whanua o le vāta ngata o le vāta tausi. Le vāta puia. E le whalea ngā I sista ngata nista ngata. Awa e se an, ai whai mai atunu. Tusalape e whai atunu I whafu. Ai ta tau o na manatua. E iai le malosi anga. Le anga I le whai a mo nista ngata na whai whātau. Mō Samoa. Ato le lau whafonga atoa Samoa le whalea ngai no. Le tamali I asiata. O le mata I whale. Tulou. O le pule le uma. O le whai a news o ni... Usunga mata ngā, whainga a inga mata ngā, whaasoli tu la fono. Toe pupu I whale I ona lava te neti teine la iti. Ma mauaini whanau. So therefore, tilo la Samoa leo ngongo le whainga ngana a Samoa. Ai maise o leisi malusi anga tele o le faamasinoga le la u whaitau ma le tilo iai. Leanga o lea na o atu leo ngali I Samoa. To e whai eile la por kalame I Samoa. E ui na iai asiata I New Zealand. Ai na whaila atu le tangi mamorianga. Ma le whasea a o iai le uru ngā lii ma le la por kalame I te tonu o Samoa.
That's one of the biggest and powerful arguments, for argument's sake, of trying to strike out the motion. The charges were filed in Samoa while the couple that runs this program, Mautovi Inga o Samoa, were broadcasting in Samoa at the same time. So, waranga te tau waila, wa malosi atiri e tuaila le jurisdiction o Samoa tāngwa fia aile mata aupuri aile te tau na tongi e fafu. Ia, e tolu minute tale I tu lai lima. La tātou o le malolonga. Malol whafonga Samoa, tufa le tātou porklame. Press the like button and share our program. Tā ua ia pe atangwe tufa. Ina ia malamalama lo wainga. Malamalama o isi tangata I o to wainga. Len te ia o tau misa I fua ia mataupu. A leo o wha mani not. Ia matu I fua I lalo mana. Na iou ma faufaunga. O te fia e whaitau ia. Ia matatou wha soa I fua I. Pe amai al tātou porklame.